وی بحث بکن گل برای قاسم ارگون سیاستوان جی استانبول کودید گل مدابد برای قاسم افدمیت باش خواندنا و بو وی بریارا پکیکی چیه چوا تا چاوره کرن لیا گرنگ جیب جکرن و بریاره هین چواد بینن براستیج آله کسین یا جی آله طرفدارن کو طرفدار چارەسەرکردنا پرسا کرد و کردستانê ve wek fiyasko hat dîtin yani hinek zêdetir ciddiyet jê hat xwestin ku piştî hevqas bedel û hevqas şer û pêvçûn di encamê da mixabin yek navek yek peyvek bi navê Kurdistan jî di vê dawiya kongre wan da di bernama wan da tiştekî wan nexuyane ji xwe وقتی که سروک PKK عبدالله Öcalan بانگی PKK که جبو فسکرنی و جبو چکدانی نجی وقت تماشاوانه مجی دزانه ده طالب ناماوی دا تو طالب اکتنه بو لهگر که پیچه که مرف باسا دیروکا PKK و دامزرانا PKK که مخابن مرف ماتماید مینه جبر چی که وقتی که سال 1970 ها دامزراندن و دست تکوشینه کرد شیاروانی مزن او بو که کردستانک سربخواه یک بوی او سوسیالیست بو مخابن نها پشتی هفقاس بدن پشتی کشتنا و شهید کرنا به 10,000 به 50,000 خورد و کچن کرد به شوتاندنا گندا به والا کرنه و کوچ کرنا 5 میلیون کردان کردستان مجبور من ترک کرن انجام اوی هاتیه چیه جرا چی دبیجن هاتیه ترکیه کی سربخواه yani Türkiye ki tam serbukha em bukha Türkiye ki tam serbukha tamamıyla sadaset inkara mafu o hejayen Kurdu Kurdistan edbinin yani bir de avat teşhir vekirince ava ki ve Kurdu Kurdistani kefkoşun jiber koş PKK kadar u şart kadar Brastici yani 5 sala şer kirin encam şer madem ev bu Kürt nahavid bejin bejin madem kova bu jibo çilme çil şara PKK şer kiru hevqaz bedelda bu avay ve çeki aliye şerra vastandın ev kadandın ev keyf koşun aliyedin öji mekabın yani kesin ko jibo pırsı Kurdu Kurdistan'e çare seriyat garyan odnav çare seriyatane برای نفبرا مجبور کرنه دا و نفبرا قناغه کنیا دیروکی ما بس تامجی حتی اف قناغه نوکه جی روجلاتنا وراسته دا در باز بود اوا پککی کی گیری چه سرکفتنه که جالیه چک دانانه و آلیه که دی و خباته بکه چنکی پکک بخونه ما یعنی مجبور کرنه yani وقتی مرد لوان چند سال داویل روجلات ناوین درنه جالیه امریکا و اسرائیل و تایبت بریار گرتنا قداندنا hareketin teröristi hebu ve kunduzanın yani mesela Hizbullah Lübnan'ı halas kirin ve Hamas ber tepçuneye ez bizim jberko PKK jidnav ve reza teröristi da bu yekje evek ko davil ve binin de duaji براستی yani مرو نخوازه بیشه لی دستپیک حیانها دستپیک حیانها پارتیا کارکر کردستان نل باکور کردستان نل روجاوای کردستان نل جیل لباشور لتدر کردستان انجامن ارنیج با دوزا کرد کردستان پیکنانیه باش بو کوفس مجبور ما یاجی الگوریکو Öcalan dibêje miyadê xwe tijî kir, emrê xwe tijî kir. Yani çend sebeb hene ji bo feskirina PKK. Herî mihîm ew e ku mixabinîkî heye wek me got yani di camada di pencerede lê têrentin. Yek jê qedandina şer herkes piştgiriya dike feskirina PKK lê di duwa ku bedel dane ji bo دوزه tabi yani Bakure Kürdistan'ı belki tüm albatına koya şehidi ya gırtiye ütenebin serve doza PKK haya eko to alakavan bu PKK ratınenci jiberko de reza teröristiye da PKK van kesen ko siyaseta normal Kürdistan'ı jitkin vate bxaz luan bigirin وان به PKK و گریدن یا اندامتی آوی یا پروپاگاندا یکم داخواز و سرکیترین داخواز کنگره 12 پشتی خو هلوشاندنید بجد وید عبدالله اوجالان ریبری گرتی PKK بیت آزاد کرن او پروسه پریواب بد
تو وەکە سیاسەتوان یعنی ئەس بارکم تو نەڕازیش vê ئەوە چێ بی تو دبینی هیڤیەک هەیە و جەڵام بێتە ئازادکردن ئەو پرۆسەیە پڕێڤە بێت چت گەل باخچەری چت گەل ئەردۆغان چت گەل حتا سیاسەتوانên Kurd Yani tiştê em rexnet kirin ev madem ku armanc berdana Ocalan ya jî azadkirina Ocalan bû bo çi Ocalan dest bi vê hereketê kir û bû sebebê vê pêvajoya ku ji aliyê Kurdistanê ve bedelên ku nayê berziman hate kirin. Yani rast e Abdullah Öcalan wê were azad kirin wê çi bike yani PKK heya niha برن از جارك دن بالا ودك شينم سر انجاما بس از تو پیشبینیت که بته آزاد کرن یعنی تا پیشبینی نه یانجی زانیاری نه بلکه دولت ترکیه جی راضی بت یعنی آزاد بکن yani هره زانیاری وقت بلگتنه نه دیاره هر تش دیاره yani devlet Türkiye ile Avrupa'ya yaji ile dünyaya be milyar dolara para harç kiraj boko mesela Kurd bir parça kısa ne kadar bu Abdullah Öcalan işte koç devlet Irak'ı bir daha kirin. Jibovi herhalde roja avulda behevra kabtine az bejim encamcı eve ve Öcalan vere berdan bas dviş şerri da tefeyde ki viş Kurd Kurdistaniya raçene bu gelo pişti feskirna PKK carekten Abdullah Öcalan vere çare siyaseta demokratik eğer em bijnete bunumuna çıkır bana baştır bi جوی هی شکرنا باشتر بود که مانیم گفت نه ام مجبور من دوان سال 1908 دا ترج بو کرد و کردستانیا نماز شرع چکداری پیوا ام مجبور من مجبور آزادیا ولات خو ملت خو ام درکتن چیا ام مشار کر و بره مدشار ام نه سوجدارن دولت ترک سوجداره 100 سال جبو کو کردا امها و انکار بکه هر رج بو ان مبعبو امان بس PKK ایرو پشتی 40 سالی رودنه گویا آشتی کیت که کچه آشتیه آشتیج آلیه ده طرفه کو شرط کنده تکرین او رودنه سر میزه به هف راج بو چه شرط کرنه انجام ادای و چپ دست بخن سروی آشتی چیدوه باشه ده آشتیا تسکرنا PKK دولت ترکیه دا جبو کرد و کردستان برای یک نمونه کی بیجن ام دخوازن کو کرد که معنی لسر آخا خود دستلاتدار بند یا ده که معنی وقت سروک برزانی سال 1907 داوت به عراق را رونشت گوت ام دخوازن اتونوم کی بدست کن باشه عبدالله اوجلان د نامه خدا د طالب خدا کو شرکریه او و پارتی دامز راندی حیا ایرو طالب اید مکتوب ایدا چیه د وجه ام سرخبون نخوازن ام فدرالی نخوازن ام حتی دویجه ام مافه کلترالیستی جی نخوازن یعنی خودی لزمان برس قاسم از بسیار دو باهی که پیشبینی ها چطور که اف آخف ناتو بیجوی اف نرازی بی ناتو به حضرت کی رنگ چندان کس نافرزین PKK daha بن اف آخفتنو بوچونه هبد تو بیجی یعنی PKK وکه ناف نما وکه ایدولوژی خباتا چکداری نما چک جی دی دانان دی بین استاندن یا دانان یا استاندنه ده هبن کسین کو ایدولوژیا PKK میش کو دلوانا دا شیوه اکی دی خباتا خوب بکن هر شیوه اکی بد نه مرل دیرو که PKK درینه PKK رخصتنه کوای کو کی بو و مخالفتی بخو اوجلان جی بیجه به هزاران دولت زافتر مئد خاینه نه خدا کشتیه کی کد به مخالفت وان مخابن راستی کشتنه ته ابیا دیاره نه حوجی از کمه تفرعاتا لیتش تکدن هی از خوازم تماشاوانه ورا بدم پاروکرین کل باکور کردستانه جبو چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان آلترناتیف جدا هنه پارتیان کردستانی که هنه کو حیا نها PKK و دولت ترک براستی جبو وان استانگ گلک مزن درتخست نها کیف خوشی اوه کو اگر PKK شر بکدینه شر ورا قداندل باکور کردستان جی که مایی جخوا PKK جی طالباوی هری گرنگ اوه دبیجه کو دموکراتیزه کرنا ترکیه اگر ترکیه دموکراتیزه به ریا سیاستا کردستانی جی به او وان چند مه داوید الباکور کردستانی و ترکیه پارتیا ولات پارز کردستانی پارتیا سوسیالیست کردستانی پارتیا دموکرات کردستانی حق پر دناو لگاری نکدانه کوش بو ملت کرد آلترناتیف کامل هم بره فکر PKK همچیش با دولت ترکیه بین سرمیزه. گلک سپاس برای قاسم ارگون سیاستوانش استانبولی هنگل مدابون سپاس بوده.